الرحیم السلام علیکم رحمت الله و برکاته. تماشاوان هیجا شباب بخیر روزه جواکی دست بکر پشتی هفته یکتن به مجارن مهم ام دیسا برنامه خو چه دکن و هفته وکی کو اونجی تعقیب دکن به پرایی سر جامعه صوفیا هات خبردان ایرو امیجی قسمک ده برنامه خود بحث بکن که جارکتن گوهرتنا باب جامعه چوا دنگدا و چما اوقات روجه دما مسئله مهم مسئله خبر بدن لبله هناك مسئله مهم يدنجي هنا جبو تركيا جبو روجه نافخوي یک جوان پیمان استانبولی ام کارن بحث بکن افجی وک کانگرنه که وک برینه که ایدی جبو ترکیه لورا پیمانک ناوروکاوی دبست سببی پرچبونا مالباتا و هی شدتو و ترسال سر پیرکه زیده دکه دناوی هفته ده و سراستگرنک به مجلسه جبو مدیا جواکی جبو سوسیال مدیا کو مجرای کی وهایت فلیتر کی ت امبیجن ری کی جراتنه کی چو خوازت سر مدیا جواکی ده به امبیجن فلیتر دور ده تشتی کد خوازه پارود که افجید به سبب هنک نخوشین آراستی لهمبر هنک کسیندن تو شخصیتک جرا نماید دمی داویه ده کم دبیجن درک وقت ترکیه کو حتی زاروکی 7 سالی جوها پولیتیزه بونه و سر مدیا جواکی ده دخوازن فکری رامانه خو بیجن جارنا جبل فکر رامانان ایدی دو سببه سوج دو سببه دروای قانونی دو سببه حتی دروای انسانی و اسلامیجی کو هنک ام بیجن فکرات اینه گوتن تماشان هیجا جبلوان لهرما روجهلات هرما کو امنیه دجین مسئله مهم هي دروجوا مده او جی مثلا الکتریکی جبرش دینه کو لسر شوانه الکتریک تین برین لهنک هرما نخواستم لهنک گندا دوان روژه حاوینی گرم و دما جودکاریه کو احتیاج به الکتریکی هیه دوان دما دا خلق و دداش یعنی تداش ام کارم بیجن لهمبری هول سر مثلا الکتریکی چاره سری کش وره نایدیتن افجی مثلا خبر بدن داویه دجی مثلا لیبیا ترکیه گرانیا خال سر لیبیای به تمام دنیای دایا قبول کرن بله هنک ام بیجن دستیندن لسر و لیست کا ساترانجه خوازن مصری جی تخنا و مثلا مصر جی دمی داویه دل سر مثلا لیبیا هنک زختال خود خ آراستیم کارم بیشن آنالیزه کی رو من خوند دخوازن ترکیه و مصر الویدر لشکرین وان بینن همبری هف لورا مصر نها دولتک وهاي کو به دربیا لشکری اقتدار دست سیسی دایا کو خلامتی ج اوروپا رد که ج هنک دولتین عرب رد که افجی دو کوزه کی دستیوانده دخوازن مصر هم بر ترکیه سر مثلا لیبیای ده استعمال بکن تماشان نیجا وان مثلا می خبر بدن میوان مکینر استودیوی روزنامه‌وان محمد باران و خیراتن سرچاوراتن خدا جوارسی جرح حایجی رایدار سازیا جواکی سیفالدین gündüz سوید مرابه اوجی گاوکتن بشتاری برنامه و ماموستا سر مثلا یا صوفیا خبر بدن از آراستی پر نخوازم به مسئله مدریج بکن لورا مسئله میدن جهنه لبری تشکی ام بیجن من تخمین نتکر دروجه بدما و پر ام بیجن ام سری خبر دادن جمله وها اینکه از لی عجیب مایم براستی اری قیمت و اهمیت آیا صوفیا هی ج سال 1932 دیاده کو بیه موزه و جوی دردا کسی سروی مسئله حساسیتی وان هنه مجادله کرنه جبو جارکتن به جامی حتی نه هاتی حتی بیه
مجارج sanatkaran re bune slogan seri meeting hatine li dar xistin Aya Sofya çima giringiya ve avqa heye em çima avqa seri xeber didin? Beni tedi standına İstanbul'e jibu Bizans'ı devleti garbi qaleki mezun bu tedi çağaki hat vekirin yek hat digirtini tişteki mühim bu ku İstanbul ket deste Osmanlı o bu şekli bu rengi ket deste Müslümana dedi çıkas ehemmiyetu o nama İstanbul'e heve evqas lüve goreyji de Ali dinda ehemmiyetu nama Ayasofya'jı lüve goreye Sembol elber. Yani jibala ku tedi İstanbul'e o jwara ketine İstanbul'e daji jwara sembol mabu ev tedi ve zihniyete kat seri seri cumhuriyete da neyarte camiye jitkir neyartiya azan etkir azan etkirin Türkiye ev zihniyet henki ümit danwan yani ana seri avlide tedi bu cami perexo avê ku tê fehmê ji tarîxa wan ji tarîxê ku tê gotin Sultan Fatih bi perê xwe standî kiriye wexfiye yani bûye wexf yani wextê ku bibe wexf bi perê xwe standibe û kirive wexf û kirive camî tedî lazim e ku viya bi vî hewayî dewam bike îja ew zihniyeta ku tedî neyartiye bi camiya ra bi li mêjê ra bi ezanê ra dikir ew ku hat serî tedî sala 1934 da لسر سکنین و او دوسته خویه کو وان تلکیناتا ددان وان ایکو تدی آنا دنگی وان بلندرد کبن دولتی اروپایی و بتوی یونانیستان دوسته خویه اروپاییش بو کو راضی بکن طلب وان کو چه بو وان جی و داره جامع بو و تو یعنی حقوق کی وان جی تنه بو کو بکن مزه چونکی مال ماله هنکی دنیا وقفه yani وقفه camiye kirin müze o bir şekilde devam kır. İdi ki siyasetçi hat lgori xo zamanı çe biber vi xist bu havayı muamele kirin. Yani kesi şuran nekir derdi. Yani derdevan ev bu ku az vekim ve çiz mrabine o çiz kara jmra ve çiz rara jmra ve tüm siyasetçi bir şekli bir rengilerini hertin. Hatta iro hat. Yani siyasetçi mey ku ana iro vitişti de gişkirin yani avi ku tadi ajipet zanım ku insan belki Chopin o dizanın hatta belki salu tişteki bereci yani Saruk Erdoğan jid got vekirnawi yani ku am vekin zirarawi şkarawi ze betre yani am vedere vekin awi çen hav cami bigirin hun viya hesab dikin yani ku vekirna Ayasofya'ya dere dünyayı ciyedini ev jiraven bevejin de camiye bigirin viya kare ya zirara yani tişteki avad got fakat dedi براستی ند gündeme davu yani kasbene bjulji nedvu dicara ki de dedi ket gündeme Türkiye o Rojavl seri sakini o zamanki perkinde nezda vitişti kadandın yani kefama ani o tişti ava kefa Müslümana tevatine hatta ne Müslümanı Türkiye tani Müslümanı dünyaya pek kef kaçtıbın yani veya hat kabul kırın ku sembole yani denge kuj Avrupa derdiket Yunan derdiket yani belki em pirzede seri vaha net fikrin lebele ev hat xuya kırın ku sembole lewra meeting hatın lidarxistin hatta bayraxa ala Türkiye hat şevtan li Yunan li dijberi ve mesele kas ke Seyfeddin pırsım ke Seyfeddin umxir hatın bernamamı mesela Ayasofya mego em pirzede medrej nekin lewra meselen meydin jihene Ayasofya do roja ine lmej li hatekrin lmeja ine
و ده هزار انسان براستی روی در الهف جویان سوره فتح تدا هات خواندن سروک دیانت روی در خطبه خواند درکت خطبه شورش دستوی دا سمبولا فتحه سروکومار و پری سروک پارتیان لوی در جویان ویات تبی ام چوا بخوینن يعني براستي وكي براي محمد قلت آيا صوفيا فتحة كو مسلمانا درجة اختلافية خبردان كو بري خبردان غربي دنياي أوروبا فتح بكن حقيقة بشتي كو آيا صوفيا بو مزقت مسلمان إيدي بري خبردان أوروبا إيدي نكا مسافرة لسر أناضولي تشبك لسر مسلمان تشبك حتى كو آيا صوفيا بو مزقت برياوي هرتم أوروبا بري خبردان آل مسلمان حياة شامي دهاتن حتى تبيروا قدس جاكي تسوال يبشتي كو إسطنبول بو واري مسلمان و آيا صوفيا جيبو نشاناوي كو إيدي روما يا روجهلات تسي مسلمان دايا و آيا صوفيا جي مفتاوي بو مزقف وك كافرة هيفيا قوام جسر مسلمان قد كر يعني إيدي أمريكان بمسلمان وك مغلوبياتها قبول كرن إذا چه دمي كم آيا صوفيا كرن مزه ياجي ها مزه ها دير اتفاق وجمتنا يا بشتي كي جي مزقفتي دكت وصفي خوي مزقفتي هندا كدي جمال اتفاق ناك يعني كو بيچه چه بو وك أوروبا بهنكي سنده يعني بهنك سنده كو إيدي اوه كاربه بناف مسلمان ده اختلافي خواه چه بك طاني خواه چه بك كميني خواه چه بك ام هیویدارن دوی فتحا یا نوده که دیتا آیا صوفیا بو مزگفت ام هیویدارن اوی تا مسلمان در اختلافی خواه بردن اوی برای خواه بدن بکی غربی بکی سر مشرکا سر کافرا که دیتا اوی دریه خیره اوی لوان درا وکه هم دوی هیویدارنه یعنی آیا صوفیا نیشانه خواه دوده اوی چند نشان مبده خدا جو راضی بکه که سیف الدین شوا رحای به دیمن خوش خویاد که لپشتوه جیوه جک خوش و بالکش براستی خدا جو راضی به خدا جو راضی بهینی که انشالله استودیو همه گرمم ببیجم باقی برو 42 درجه بو بله نها امکانه که بینا خواه بدن یعنی امرو بشن بله مجرمه دیا سراسکرنا مدیا جواکی که محمد برام هم جد ناو مدیا ایدانه هم تعقیب دکن هم مدیا جواکی جی آراستی استعمال دکن يعني مجرى وهاي كوت قاعدة وقرارة كي بيشتنية يعني إيرو أم سر إكران ده تلفزيون دنا قوتنا كي كلمة كي أم بيجن أم وهاد بجيرن قالوا أوي خلت بيفهم كرن نيفهم كرن يعني قوتنا كي كل خشا يكي نتش أم نكن محاصرة پر دقت دكن لبالي مديا جواكي نو هاي اوجي شاخك مديا يا براستي انسان ويدر هناك فكر رماني خود بيجن و ايدو بيشوچونا تكنولوجي انسان ايدي سرويده خو افاده دكن لبالي وكيك ما قلت ريكي جيرتنا فلتريكي جيرتنا يكو وقوتنين وها حقارات لهنا كات عديب كن جزاوة وإفبا يانجي ام تلفزيون كي يانجي روزنامه كي قاوي كو خبره كي يانجي قوتنه كي كو سوج تي قبول كرن تي دبي قوتن رتك جزاد ده تلفزيون يانجي روزنامه يان لبالي مديا جواكي نو هاي سراسکرنک تی خبردان پارتیا اقتدار آخ پارتی و خباتید که اون چاد لیدن هرن یعنی هدی نوارو کاوی جدرته یعنی اون پشتی که لوی سراسکرنیر وان ماده وان دن هرن اون خوازن چه بیجن بله و چاره سری يعني أنا لقوري قناعتها من أف دولتي خربي نخصم أمريكا تدي
بمedya civakî artık ne mala meriv dikeve ceva her şahsî hatta dikeve kalbi her şahsî niyet û düşünce û fikra her kesî li ser vê xetê û li ser vê medya civakî bi şeklekî li ba xwe arşîv dikin hinda nakin yani ev jî planekî projeyekî di zamanê di vê esra paşî da li ser insana denetima xwe îstixbarî çalışmê xwe bi vî hawayî dikin. Îca ew dewletê ku ev medya civakî şirket li dewletê wan in. Şirketê wan li dewletê wan in, xwediyê wan li wê derê li ba wan li dewletê wan in û ew îdare dikin. Ewana jî li gorî xwe qurala jê radanîne. Mesela evan medyayê civakî yeka bi tenê jî temsilcî nedaye Tirkiye. Tineye yani wextê ku tiştekî ku li gorî qanûnê Tirkiye bibe sûc têda çê bibe têda derkeve tu bêjî ka mihatap bikî min heve ez herim jê ra bivêm ya mehkeme ya lê mehkemê vekî ya yani tu bêjî ev tiştekî ne baş e yani heq û hiqûqê însan derbasî hevdû dibin ev ya ne qanûnî ye li gorî qanûnê me vî tiştî rakin tu mihatap bikî wisa nabînî ku tu herî jê ra bivêjî ew jî vî tiştî rakin bikemin pêşiya vî tiştî yani vekîlkî wan li Tirkiye tune ye ama lê dinêrî pirê dewlet hene heta li dewletê hinek dewletê Ereba jî vekîlê wan hene yani wextê ku dewlet ji tiştekî rihetissiz bibe here ji wekîlê wan ra bivêje heyran te dî vî tiştî çêbûye ka pêşiya wî bigirin ya vê paylaşım vê van gotinê ku vî însanî di heqê filan kesî re gotiye ya di heqê dewletê de gotiye ya yani di heqê însan hiqûqê însana derbasî hevdû bûne wan gotinê wanê ne baş ji wê derê rakin til Tirkiye mihatap kî vekîlkî wanê wî şeklî nabînî. Belê. Muhatap kî tune. Muhatap kî tune ye. Îja ji Tirkiye yani dixwaze pêşiya viya bigire. Mesela ana qanûnê ku dixwazin çê bikin dibêjin eger ku medya civakî yek ji wana yani ew yê wan ew însanê ku di wê medya wan da dinivîsin û têdane û yê wan seriya milyonekî dabin gerek temsilciyekî deynin Tirkiye. Hê vî tiştî xeber didin. Ew jî ka ew qebûl dikin nakin pir jî navêjin milyonekî dibêjin ama em dizanin bi milyona însan di medya civakî da ye û pê îstemal dike û tişt ne têda tedî hevpar vedikin. Yani ez dixwazim ser vî tiştî bisekinim. Mesela ana gencê me heta mezinê me yani ê yaşliyê me yani yani ketine halekî em bi tevî hev topluma me ketiye halekî wisa yani serê xwe dike telefonê nikare jê derxeyîtî yani nexweşîn pê ra çê dike heqet nexweşî ne yani wextê ku bavekî here mala xwe heta ku radizê serî li telefonê da ve bi zarokê xwe muamele neke ilgî nîşan nede li ser wan nesekine terbiya wan nede wan ev nexweşînkî ye yani ya jî mesela sebî titêkî liya wî bi diya wî bi bavê wî bi xuşkûbirî wî ra nemîne li oda xirûnî û serî wî heta nîvşevkê di telefonê de ev nexweşînkî ye yani gencê me bi alîkî da diçin û ew jî telefonan destê wan da ye wextê ku tiştine par vedikin divêqîne ew telefona xwenin ne wisa ne ye yani divêqîne ew bi tenê ye ne wisa ne yani tedî ana em li vê derê xeberdankî dikin yani insanê ku li ber televizyonê xwe bin li vê programê gudarî bikin bi tevî tev me dibînin û em jî tedî ji bo ku em karibin tiştekî baş bidin însana em gotinê xwe belkî di cî de dixwazin îstemal bikin. Lê belê ew însanê ku ketiye telefonê divêqîne di oda xwe da ye qamera jî li ser tune ye goya divêqîne ew telefona xwe tenê ne lê belê di wirda çi nivîsa binivîse çi fotoğrafın videoy xwe di wirda par ve bike bi însanê di nêra ew çiqas însan di ser wê medyayê de
وي دشوبينن تبوي دبينن شخيني وي او مركز في ايشي تب وان گوتنی وی و هم پاروکرنی کو ویدئونن و فوتوغرافی خونن پاروکرنوانا تب دکن آرشیو هندان آبن یعنی ایزکی آیاق ایزکی کجراد ویجه ده حقی وی انسانی دا ده دست وان شرکت و وان مدیا دا تی آرشیو کرن دزانن کو قالیتاوی انسانی علم derecesi insani, akli, ferasetâ çiye tamamı burada dnevi seviyede paylaşım hem parvekirni de belli dike. Nasnamaya bir dest tıxın. Bir dest tıxın. Olve derece hindana ve yani lorji top tıkın yani. Beli. Keke Seyfeddin deser medya civaki de brasti leden herin edi hatiye derece ku usa hüküm tene dayin yani tedneri rengi ki spi bejere ko pray insan bejin reş o reş te kabul kirin rengi ki reş ve bejin spi nas spi te kabul kirin jitişteki ra bejin evya raste edi yani ne adalet ne mahkeme ve halas nake yani yani rengi ku ha ya de medya civaki de gor ve ev saraskirina AK Parti ko hanin ve meclisi ve hnek beve çare seri jve meselere u ad diyaji gelo muhalefet ve ko iddia dike duxwazin denge muhalefeti qut bikin edi medya deste muhalefeti da nemane tevket ne deste iktidarı işte rojname van şey rojname televizyon vekidin medya civaki duxwazin ve jî qut bikin dengê me qut bikin û ve îddiayê jî çawa din hêrin ewl li ser muhalefetê dest pê bikin destpêka ew dem vê bêjin dengê muhalefetê tune ye yani tiştekî muhalefetê heta na tiştekî rast bêje û millet pê bawer bike millet pê bawerê xwe pê bîne û pê wan her tişkî wiha tune ye yani zaten hêviya muhalefetê tune ku bibe îktidar tişkî yani tu fikr ramanekî wan wiha tune ew dibe em di muhalefetê de bin zatî maşê me o îktidarî yek em ê gotinê xwe bêjin me maşê xwe bigirin îdî top distî AK Partî yani ewl em vê gotina muhalefetê em rex nadikin yani gotina wan cidî ji medya civakî re tiştekî esasî lazim e erê rast lazim e yani em zarokbûna xwe bînin bîra xwe wextêk em zar dibûn lê me ji me digotin di gov lavê min ku tişûde ve belaxet kesî nede kesî nexîtu yekî belaxet te da tu li rêya xwe binêre ji bo çi çünkü dunyakî ji mal dervayê malê ye yani wextê ji mala xwe te kevî tu derî dunyakî dinê yani diyeme ve çê ji me didan nîşandan bu parayê me ji mal derkevî ihtimalek yek belaxet te bide tu pêr şer nekî tu lê nexî براستی ام وی جیدانن وقتی که ام تلفن خوابت کن ام bilgisayar خوابت کن ام تابلت خوابت کن وقت ام جمالا خوابت کن ام درن مالکی دنی ام درن دنیا کی دنی ام درن جیه کی دنی وقتی که لوی جیه ام چونی لوی دره آسایش تنه به پلیس تنه به و ام چه بکن و ام لگور زبکا خو لگور کیفا خو مچنا بکن yani vak hene tişhane be vicdanî tê gotin, be merhemet tê gotin û tu jî rastiyê wê heye tune kes pey nakine. Misalan li vê dünya hana ku anha em tê de ne yek însanekî bi şahsê xwe tê nakirin. Yani îro ez têfetî gündüz ez kê derbim ez yek însanekî ez heme. Ama li ser medya civakî ez karim bi ser deh nava tişne par bim. Heta ez karim bi ser sed hebnavî her binavekî bi tiştekî dinê tişta parve bikim. Yani çi dibe di medya civakî de ihtimal heye ku sed hev seyfetîn çê bibe. Bi ihtimala heye. İhtimal heye seyfetîn di ciyekî de baş debe, di ciyekî din xerab debe. Ji bo çê çünkü asayiş dineye. Yani medya civakî de ji bo xatek asayiş dineye insanı ku têke vê dera wê çi bike ne xuyaye. Çünkü ne düzen heye, ne asayiş heye, ne polis heye, ne cedirme heye. Merhamet vicdan ke teseki, ihtiyari ke teseki yani ihtiyari ke testi ve birayê Mehmet Baran got
كتسي أمريكا كتسي وان شركتين مزن بدت أب كمبيوتر أنا كمبيوتر تسي وان دي جبوشي أم بالا خودني قرتي مي تيدا 14 سالي تشتكي كوي بالو فكرة وان بكشينه بيش وان بري وان أو بري وان تاين دكن يعني إيرو قيزكي وحتى دياوي يشمالكي بيبك بحذار حتى كتي قيزة مدربة كشا مدربة هندور خفاقش كتاريخ وبك يعني بحذار بيبي إيشكي بيدك ليدا مديا جواكي ده ميريك السر كمبيوتر بكي الأمريكا بكي الفرنسا بكي سيدة دي أمريكا تدنري أو قيزة 14 سالي لقورد ليقا بري وان زهر دري طبي أف خطرهان جبو خورتاي جيفية هذا بدأ دو حفت شيء يك حوجة كدي وباف في خطرهان فين بكن بمدى جواكي شخصي خطركي مازنة شخص تلككي مازنة وقتی کچکی وان کتن تلفن دی یان کره وان کتن تلفن دی وقت او پیوا اول ما قلت کچا من کره من های وجوه به وای هنجمان داد کفن های وجوه به یعنی هنک نرنجی کی خراب پیوی کی خراب جوا در نکفه پیدا کی خراب جوا نی دیمانی خواه پارو نکن شتی ایمالی پارو نکن منه پارو بکن ایدی جدسته مدفلته انا حوجه کدی بابل سبب سکنده یاد دویا حقیقة ام انسان وقتی که ام پلیس یا جاندام ام بچه به خود بینن وقت امریکی تسونگی خود رفت کرد. بله. دمیده جواکی پلیس تننده مالسف جاندامه تننده چه دبه انسان هر یکی فعلی خود گرد لی خود که. حوجه دور دجی پلیس جاندام هبن داوت انسان دسونگی خود بفعلی خود کاربن رفت کرد. یعنی ام انسان مسلمانن ام به پیوا خود باورن ام به فعل خودی باورن چقدری جاندارما پلیسی دستوی مده جواکیه به ایمان خمامیه چون کم دروان نکن ام دیمانی خرابی پیش انسان نکن و ام فکر باره انسان جی ام خراب نکن ام خلتی نخلی وان انسانی که دخوازن پورتو قیده ما بخابینن بناوکی خریب بناوکی دنه دخوازن که چه ما داری که ما بخابینن ایده که ما بخابینن او دبین که پلیس و عسکر جاندارما ورثه مده جواکی که کنترل تنخسته خواه و رویوانی این رش اویده که دربه او جویده ترسل معالفه طبعا لسر ویای یعنی ویا باش فیم بکن از خبرك پارو بكم يعني مديا جواكي آراستی سرانسر مسئله مستقيل كمرو سري برنامه چه بكه يعني لورا گلک خالتیک و نباشی هنته دا یک بتنی از وی بیجم چند روبری هات سری مجلسی روبری یعنی خبرک نراست درو لگور خبرک راست 7 قات زیادتر زو بلاد و ایش خو خبرین نراست و خبرین خالت کو بفراهات یه چکرن جبو آرمانجه کی تی چکرن جبو کو یا تهدید کی سرمنته به یا بترسن یا بیشن هنکا سوجدار بکن به وی آرمانجی هاتیه چیکرن و تی بلا کرن چند رو بری محقق وجدیت یل آمده و ها دیمنک هات پارو کرن گو دیسکیه یعنی ام بیشن آکو kuruluşa کو آوی بلاد که شبکه بلاد که ام بیشن ایقاز دایه گوتیه دروجا آوا کج ام بیشن جکانیا چشماتی استعمال نکن نشخلینن تیده وی نخوشین احتماله که هبه yani لسر و yani دناوا چند دقیقه belki 10 kez şumra ve ikaz şanzın ser medya jvaker nerim ikaz hene از بلدیه گریم لدیسکی من رهند تشتكو هاتنه حتى ام خو هاتن حتى ما افهم كر خبرك وها نراست بو لبالي از پشت ويدا فكرم چما اب خبر هات شكرن احتمالكو ايكو آويد فروشن خبرك وها شكربن يعني مگو گاويكو خبر راست بي ان راست بوشوخ اوي رفي آوا والا ببن يعني وسا بوجي يعني قالك انسان سرفي جا بشتي كو بيانات شارداريش بلدي هاتكرن كون تشتكو هاتنيه كسي في خبرش مرة نشاند يعني
از بوی خبر هیمام گاوه که از من بخو ام بیجن لپرسینک نکربونا هین نکربونا خبره که نخوشین که ایقاز که وها هیه جمره هات شاندن 10-15 کسا شاند لی خبره راست جمره کسی نشاند يعني حقیقت اف مجرا مدیا جواکی تعلقی پر زیاده مزن هنیتی دا الحاصل سراسکرنک جرا لازمه يعني قانون کی نظام کی ری باز کی جرا لازمه لورا تشتکو سایه کی هما شغل ویدر دور دا تی پارو کرن هنک گوتنو دیمنین کو غیر اخلاقینه الخبر كده نيري هناك تشتكو مرب الجواتي حتى مرب بخون نكار بدفبيجة دويدر تين بار وكرن الحاصل سراسكرنك شير لازم اللي قابيكو مخالفات سي سروي حقيقتي تشتكي هين كربن و هنكي إيقاظ بكن حكومات شي جرق هي خو نجرة يعني هناك تكليفي مخالفاتي بنهيرة بارتيا بنهيرة هناك كسايتين كو دوی ایشه ده ایدی دنگ دانه لهناك يخازي وانجي لازم بنهره اف مسئله جي وها هات فهم كرن مثلا پیمان استنبولي ام قسمه کی سری خبر بدن چند رو بری پیرکک ام بیشن وحشیانه هات قتل كرن لسر و دیسا مسئله تی روجوه پیمان استنبولي دوی پیمان کو های کو پیرکی محافظت که وید پاریزه هم بر شدته و حقی وی د پاریزه لبلی ام د صحای دادنیرن د ام بیشن روزانه المسئله دنهیرن نه اف پیمان حتی قانونا کو 6284 6284 كان ديفيجن او قانون جي ناوه چاره سری جوی مسئله ره لبلی خیری که ناوه چاره سری سروی ده هنک مسئله این هنک پرسکریکین دنجی درتین مثلا پیمان استنبول و قانون 6284 هم سری خبر بدن که چه تخریبات ده عائله و ملت ما بله تدی پری کسیما نخواستم سولجی ایک و چپگر امجوارد بیشن زیادتر سرسکن جبو بمینه بله وقتی که انسان نخواستم دا عالی چپگرا دا و کنه یارتیا اسلام دکن به چه وزلقی بزنون کن خیر کی جبو مسلمان خیر کی دور دتنه يعني أنا أف بيمانا استنبوليك و ديفيجن أوروبا كونسيي ناوي aslında نأوية بيمانا أوروبا كونسيي جبرا كل استنبول سالا 2011 ذكرنا لسر شغلينا و دولة لسر فكرو و düşünce خوغوتنا و لور مایه دیسا کس امضا نکریه حتی سال 2012 اولی ترکیه امضا خو آویتیه بنی جبری هر دولتی و به وی هوایی دست بکریه و پشتیوی سال کی 2 سال پشتیوی دی دولت دیجی امضا خو آویتنی و قبول کرنه جبو که وقتی که قبول جی دکن مسئولیت کی جوانات دولتی کو امضا خو باوجن بنوی پیمان مسئولیت کی جوانات داتینن و تشتکی وسا ساغلام جی چه کرنه یعنی کمیسیونه کی کل سروی مسئله بسکنه کات وظیفه خو کریه نکریه او قانونی کو و پیمان خوازه مجلس خود در باس کریه نکریه تکریه نب قانونی خود نکریه تخریبات خو به شکل کی پر زیده حساس دکن لسر دسکنن و دولت مجبورن حساب جبتن وان کمیسیونا به وی شکلی ساغلم گریدانه و یعنی آنینا حاله کی وسا یعنی تدوی بلکه سورنا کیوان سقنتیه کیوان نمایه تک تشتی که مایه دولت حکومت
قانون یاسای وان و مجلس وان یعنی بی قصور هر تشتی وان بی قصور هاتیه دانین و سقنتي وانا تنانا تك جيك وقصور تدا مايه او جي مالباتا عائله كجرات بيش يعني دسي خود كن نوا عائله كن مالباتي ونوا او كسي و تدي لازمه راستيا خو بدن هبدو او زلام او بيرك بهب او لفن راستيا خو بدن هب كجبو او انسانك و تدي فابريقا انسانه مال فابريقا انسانه يعني مالبات فابريقا انسانه جبوكو او انسان روحا بسيكولوجياوي ساغلام جوي دري جوي فابريقا در كوا جي توبلمي را جي جواكي را فايداوي هوا لازم ديو باب اولي لهف بكن و او سقنتيكو هاني بخو سقنتيكو كارفن حل بكن يعني او انسانكو İnsan çeydikin yani insan dinin dünyayı insan terbiye dikin mekteba insana avlici evdere yani ev fabrika insana yani eğer ku ev salahiyetiye vantına ve şunu karın insana bin dünyayı o civakira insanı baş derxin yani lazım ku devlet ciddi kanuni xuda tişteki ku sadar xappeş ku بيرك وزلام بهاف أولافن بيرك وزلام بهاف كارفن مساليخو حل بكن يعني سريخو بدن برها بدو وبنصيحات بخبردان تشنا بسري هاف بخن يعني هما بيرك زلامي خورا قوتن كي بيجا زلام جي بيرك خورا قوتن كي بيجا ت بوليس بشيني ت جاندارما بشيني ت وان بفي قراقولي ت وان كي محكمة وتوانج هاف دور بكي افيا نچوزمه نچوزمه يعني تبي هواي نكاري ودري اصلاح بكي افتش دور داهيه تدي بيانات بيرك جي اساس تزانن يعني بيرك بفيجا ميري ملمزلمت كيا جي شيلماخا كي المخست يعني بري خدا من قوتن كي جمراغو بس يعني جمير نابر سنافيجن كا تشكيوا كر نكر هريتا كر اما تشما كر يعني كركشتا شي نابرسه يعني كبيرك قوت وإيش دقدر رادن ويمركيش مالاوي دردخن يعني مهكي دمه سيما ششمه مالاوي دكارن دور بكن يعني سبيعي لوي دري بيركاوي لوي دري حراماوية يعني محرماوي شكيرة تفتكي يعني مريك هرال كوب مينة أنا أمتدي جواكا ما هريما ما بيشكي تدي مالباتي ما مزنن يعني بري دسيحة بري مرف هنا آبي مرف هنا متي مرف هنا خالي مرف هنا الآلي أنادولة تشتي وساتنه يعني بلكي يجي جهف دورن بسر هفدا ناچن بلكي اول شهركي ادن الشهركي دنيا يعني ميرك كجمالاوي تدردخي جمالاوي درد خدا في دروا دفي او قسمه جمالا كنت قلت كيش بيرك هورا قلت تناچي ويد المالا شش مهته دوردك يعني شش مهته ناچي حتى يعني بخوازه تدي دريجت كات كاره دريج بكن يعني دفي جرت دبر مالي داجينچ يعني ابيات روحا psikolojik men merket kuji çünkü pirekaviye dibin mahravi daya zarok kiwine yani ku jmale dert dur diki tuve malbate perçetki yani birinki diki kalbe wan o vi zlami yani belki ciki kuleb minetine gidişel otel aradı ya belki sokak admine bile جبو پرچبونا عائله مالبات تدي ازبيك وانا دوم ماده كيويا او پردريجن تشني بفي شكلي بفي رنگي دوردا پردريج هنا ماده شو اهري كو لسري ام تخوازن بين روجه و خبر بدن مثلا كل لجبت دبيجن جبو يفاني يعني حقيوان جي دوردا محافظه كود بن حق يعني افجي يعني نخوشينك اخلاقسızlık وها بجواكي بتوبلمي وقت تشتك روشك نورمال ددن ام بيجن پیش ملته ایدی اویا حقیقیه اویا آزادیه که کی خوازه خو بکیجان جنسی بده پیش اگرمی قبول بکن نخوشینک وها بملته ددن
قبول كرن يعني أرستي أم نرفي في رنجي دنير شخا أم بهواي كي شديد لهم بر في مسألة ساكنن أكو باراستنا حق بيرك يعني السريع أول لازم حكومة ينجي اقتدار يعني شعريك وهاب فينا الجورمن يعني برياكو هزين أولهية güvenlik güçleri كان فيجن بوليس حاكم تكم نافي إيشي برياوي آباهيك وها چيكن لقضايا ل قيمقامتيا كسي كو ناف عائلة ده برسكريك هنا هرن ويدر برسكريك خشبو چاره سر بكن ايكو دو ويدر دانجي هناك روسبي بن هناك بسيكولوج بن هناك دكتور بن ايكو لباوان رونين بهفدوره درد كليوان بهفدوره بارفه بكن و چاره سري بدن كو gerek بك هناك تداوي بدن يعني ظلام بظلام بيرك ببيرك يعني تدي دور دا لغوري اسلامي او تشتي تدويش خو لازمه او جبرها به لخوي تعالى جمره تدي معنويات انسان فطرات انسان خالقي وي خدايا تدي خوي تعالى ما شكريه انا خوي تعالى تدي جزماكو دي اسلامي دا جبو مالباتي بيركو ظلام هف بردن جبوكو هف بردن سو تدي سقنتيكي ببي هاوي دنافا واندا تشيبه و ديني اسلامي دويجه ج مالا باوي بيركي مروي بيركي هنكي انساني عقلمند و جمروي ظلام هنكي انسان براورن بيش جمروي وان يعني او مروي واني كو جبو في مالباتي پرچه نوه بلا نوه تدي انساني خريف بكوه نوان مالبات بلا بويا سبي به باو مایا به دی مایا دل عالی کی چویا باول عالی کی چویا سبیل اورتمانه برنه تدی چیک جرات وجس جی سبی اسرگما قرومیا کلوه داره به باو به دی مزند بن یعنی خلق خریب کو که ناوی پرویا ناده برچه دشه داره کدین خلق مروی وان گره که بکنه جبو کو بلانه بله مالبات بله افجی هي براستی یک سر شدت الهمبر پیرکی پر زیده دنگ خو بلند دکن و ویاد بن دکن سبب کل دجبری حکومت درتین امدن هیرن سر هنک ناوی کن نیزی وانن و سر وی ناوی وان درکتیل سر ویش بیدنگ دمینن یعنی چند sanatçı که جوان ادویجن هنرمند که درکتن هم پیرکی خو تعدی و ظلمه کرنه شوناوی وان صحنه کر وکیلی وان درکتن که یعنی افوا خود خوازن که تجاوز کرنه و شدت پیرکی خو کرنه و پیرکی چه راپور ستندیه شغل دنگ خو کار کرن يعني اوانا تشتي كو دركتنا راستي لا ايجاب نيت دفع هم کرن يعني بله نيت نه نيتا كو انسانی مرف نیزی و مسئله به و برای شدت به سکنادن. اویات کن بهانه لهمبر حکومتی که بخوازن ایریش بکن و بیشن وقت پیره که محافظه ناکی و لسر ویجی که تخدیر پیره که گویا بستینن یعنی بیشن اولا و ایکو حق پیره که محافظت کن اون اون سرویده بلکه رای بستینن جوان يعني من ده جاج اورو حتى دما نافري هاتي كلامتن قلت يعني جا اورو حتى ايرو براد الاستاتستيكا بنيرن او ج سال 2011 وفردا يعني في تشتي وانيه تشكي زمان كي هندك جينينس 2011 ابجه 12 ابجه 14 دا كرنا تدي به استعمال كرنا 2014 وفردا حساب بكن هم 2020 دانه افسري چند ساله و وی تشتی درخست او شدت لهم بر پیرکی زیده بو کم بو برا بدن بر هفدو ببینن ما هفتیا چوی وی استاتستیکی دابو اکرانه سال 2011 دا 120 پیرک دناوی سالی ده هاتنه قتل کرن یعنی افجی قتله یعنی شخواه جزای قتل شریعت جبنیرن و قانون جبنیرن ثابته یعنی نکو شخو ویا مرف قبول دکه لبلی سال 2019 هم دنیرن در کتیه 405 407
yani sadî 300 zêde biye ev jî denîşandan ku ne çareye ev mesele ve Peymana İstanbul'ê deman haberê hat temaşavanên hêja bi rastî Seyfeddîn ser vê meselê em ê piştî naberê inşallah dora gotinê bidin we piştî naberê em hevdûran inşallah temaşavanên azîz. Temaşavanên hêja bername me didome mêvanê me Mehmet Baran û Seyfeddîn Gündüz. Seyfeddîn Gündüz ji Rihayê beşdarî bernama me dibe gavekî em ê pê re dîsa xeber bidin. Me serê bernama xwe de got li herêmê li Helema Rojhilat mesela pirsgirêkek elektrîkê heye, ceryanê heye. Ev jî bi rastî nexwasim cotkaran di mehê havînê de û vê germa havînê de pir zêde tadêl wan didekirin. Mesele çi ye? Em serê xeber bidin kekê Mehmet Baran em pêşîş bû fehm bikin mesela elektrîkê çi ye? Çima wiha pirsgirêkek nayê çareserkirin? Belê nexwasim ev mesele di alî Mêrdînê de tedî ew li wî alî germayî daha zêde ye û erdê wan wextê ku ew erdê xwe bajûn lazım av jêra lazım eger ku av nîve nikarin erdê xwe bajûn û bîra lê dixin avê ji bîra derdixin ji bo ku avê jî ji bîrê derxin û pê erdê xwe bajûn av bidin lazım e tedî elektrîkê îstemal bikin elektrîkê îstemal dikin dibêjin ev ke şirketê ku elektrîkê ji wan re temîn dike û dide wan ew şirket divê neheqîl me dikin bi vî şeklî neheqîl me dikin millet bi vî hawayî dibêje divê li alî Rihayê 100 dönüm erdê ku bê ajotin 100 dönümî wî avê didinekê em bên tedî pemû ajotine av didin avê didinekê di 100 dönümî mehê da حقی elektrîka wî 7,000 yani tedî bi perê kem 7 milyar em dibêjin divê êwan 7 milyare ême ji li vir min nivîsandibû dixwazî em lê binêrin yani divê êwan 7 milyar didin wan ême ji bo 100 dönümî 105 milyar ji me re dibir ji bo mehkî nana havînê tev havînê tev komple ji bo erdekî 100 dönüm avdaniya wî 105 milyar yani tiştekî fatura ji me re tê tiştekî ku em nikarin ji binî derê em dibêjin heyran li Rihayê hûn vî tiştî dikin û li Rihayê ew kesê ku erdê xwe dajon êdî dikin pembû êdî dikin misir garis wekî din yani tedî bira genim ve jî av didin 100 dönümî re 7 milyar didiyekî 105 milyar ji me re dibirî di abonetiya wî li ser abonetiya tedî elektrîkê ajotina erdê avdayîna erdê tarımsal sulama ku bi Tirkî jê re dibêjin di abone wî li ser tarımsal sulamayê didiyekê di eva li ser sanayî li ser sanayiyê didî min yani ferq di wir de çê dibe çima ez jî erd av didim ew jî erd av didin yani elektrîka sanayî bihatir e sê faz didin wan heta divê êdî van zemanê paşiyê di dora sê meha elektrîka hinek jiya neçûye yani birîne ku elektrîk naçe ava wan jî ava xwarinê jî ji bîrê dertê ê bi elektrîkê av ji bîrê derdixin nikarin ava xwe ji bîrê jî elektrîk tune ava xwarinê jî derxin mehkeme vedikin û li ser tê sekinandinê xeber didin yani mehkeme qarar didin dibêjin elektrîka wan nebirin yani divê elektrîk daneme îca di fazî yî birîne fazkî daneme bi wê fazê jî em nikarin erdê xwe av din têr nakin ew ê tiştê ku me
جوتاریه که مکریه و تب حشک ببن یعنی مقدوریت کی بوی هوایی هیه و ملت نه گند کی تنیه هرمه کی مزنه اردوان پرن و بلکه بدها گند بوی شکلی مزداری بن نبدها زیاده ترن daha ziyadettirin ez Ali Mardin'e diyor. بله Ali Mardin'e لوی هیله yani خیلی Mardin'e جیل و هرم هنک دریدن جی مثلا پرسکریه که مزنه که کسی فدین لگورش لگرینی و چه هی سر مثلا الکتریکی براستی دمک و ها نخوشینی کو ایدی جودکاری و تارم کو ام دبیجن قیمت آوی هی زیاده تر بو لورا پشتی کو و نخوشینی تمام دنیای بلابو طلبا نعمتی کو جودکاری جدستی وان درته هی زیاده تر بو حتی بو هایوان زیاده به دائما احتیاج زیاده به دائما ترکیه جی سر و مسئله خواستنک تشویق بده و جودکاری هی زیاده تر ارده خواه باجون و جه هنک امبیجن نعمت بستینن تاوی مسئله که هاجی اف یعنی مسئله الکتریکی چما وها لهنک درا مزند به و هنک دینه پر کو زیده ددن سر پشتا ملتی کو نکارن بلکه ارده خوب فروش نکارن وی دینه بدن چه دسته بده های کرم کن yani براستی و شاهان جبو خاطر که خوش رسم بکن پیش به چاوی ملتی خو بدن ام بیا نشان بدن بنره خودی تعالی آوه لسر و اردهان دبارینه لسر و اردهان آو دبه چم devlet lseve çama baraj şekriye ve baraja gola kimezin çebiye o jive gola eretik çedibe yani dve ardade av serve ardade bare o çemji evi ardayı o barajı evi ardayı ama muhabın merek çedike merek eretika ve ardahan jive kurdike benaveki dve denete heye deneki derawi بدروین دبیجه از باور نکرد که دینه کی که عادتی که توابع قطر دینه کی وهایه دینه کی هبه اما دنری عادتی که اب حضر آجیه دکن هنه چه دکن من را عادتی که آکل لوی حرامه هان لوی عرضه هان چه دبه جبر را دکن دبن 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر ورده وان داری بلا دکن به ارزانی اما وکی که محمد باران قال کرد dede belki bestedi çend zedetir dede gündi vandara. Yani eğer zulmeki mezinde merek de ardavi de avsır ardavi de bare jüve ava baraj edibe ama ne kare jüve elektrik han istifade beke. Devlet binaveki çevt debe denet tehiyye. Hakikaten ambala xwedin îro ego pistana ve millete han çûne Ankara juan te gotin vekil. من را لعنتبجی ابسکرک هیه من اوروجه لویدیو که نهد فاطمه شاهین وقتی که باقام بو که جواتا کی توپانتیا کی دورده مختار جیهانه işte سروکه یک تداشل ویدرا هیه işte fotoğrafı Fatma Şahin tilika xoje de hajine tüçene ke وها بکم او گش درو درکته ابسکرک لعنتبه هیه لورفا هیه لمردین هیه دیابک هیه باطمان هیه ama لترابزون لوی دره براستی بکی باراجتنه ام اپسکک لوتنه اپسکک درجتنه جبو çünkü devlet لوی اندرا بهتر نزی خدبینه بهتر نزی خدبینه alikari jüdre dişine yani İlo İstanbul van fabrikatörü van karsazı van o hiç denematı ne ye ve devlet aradaki tamam kutbuk arabe çava çetete devleti ve lüvedra şnabekan ku navi devlet derkebe ama İlo milleti vedra jbo khatek bekesin dengewan tırnakebe devlet بناوا کی قلبکی بومت که آدم دنی تهیه اوم ارتیک هتا قدکر اینا تو هذا الكلام ده يخي بقرة من الوكيل ما تباور کی ایرو اولفای 13 وکیل هنه تو 13 تو بکی بظلام مكينه كايش كيف ايش بوان نابه يعني نابه جيو الاولفای ب 100 درهم عاد هي جبي ارتيك يدشوت كامت شي چاره بكن
تو ميت كذا في هوانش هوان دندر كذا بله يعني ناش خفدي دكن ندوي فان إيفانا الريوان درم أبيا جندي منه أبيا رايا خدا يبن يعني تشتك أبيا حسابي هناكن وما لستف ملتي مي أبي درجي عردوان شوت پریشان من به حقی يعني جارنا د چاپمنی د جی ام د شوپینن يعني پاترونی مدیایا به ملیارا دینیوانی ورگی ام بیجن خرادکن قلوب سپور که جیران دیویژن فوتبالی دینیوان خرادکن تنه قبول دکن خودی شرکت مزنن جبوکو ام بیجن به هزارا انسان باوان دشخلن و قسمه کی ام بیجن باری آبوری سرملیوانه جوان را دینی ورگی تنه قبول دکن و ها هنک پاکت جبو کسی که پریوان پرن حقیقت تینه بکرن افجی نوک ام بیجن لطوفا وان کسایه یعنی سروی ده اوجی قازان جو کارا خود کنش خو لبالی یعنی مسئله کوک الکتریکی کوکی که کسی فدین جی گو حقیقت که ام جوی دولتی را بیجن سوسیال دولت که به خلق خورا جعالی احتیاجی ضروری عالی کاری دکه که ام جیرا وی بیجن مسئله کوک الکتریکی ده و 100 ساله 21 ده که ام دویژن گره نه خبردان هله پره الکتریکا ترکیه حتی که دفروش درواجی جوی هرمه جوان باراجا که درتین و آبوریا هرما روشلات لگور روژا و هی زیده تر کیمه بندستیان زیده تره هذا امواجي درباس كرنا مناوجن برا فرق كيتي كناوا وهرمي وهرمي برا جويدر ارزام جويدر بهابه لبلي ترسي به مساله شيء ده يعني جودكار مها هاويني دد محسي مها او خبات كي بكاني جبو قوتي صالي درخه وجبو وي اميجن ارده خوكو افيتيه او جنمي خو بفروشه اوفيسي او بفروشه دولتي دي سوي دولت ویا که آروان بده فابریکه یعنی یعنی جو فروشه در و به و açık کد بیجن açık خواه بگیره بله مسئله که ها بلکی لباجاران یعنی جل هنک دران پرزده نای ساکرن لیجی که مردین و رحای و هنک درین دنجیم دزانن برینک پر مزنه یعنی جرا تلی تی گوتن ملی ثروت بله یعنی وقتی که گندی مرکی گندی یعنی من او قد كرنا الكتريكان نقول 33 الكتريكي سروان قد كن 33 جا الكتريكان تنه يعني 33 كو الكتريك قد بما وي غندي جواب ك غندي كو تدي افان سر بيري سر الكتريكيه يعني هنكي غندي ديفيجن ما افينا ده حيواني ما تلفت بود بله خبرك وهذا كت يعني دبريوان شخو حشك دبن يعني وقتي كو وی گندی وی عرده خو ناجو بدونما بحزار دونما عرض والا بمینه وی گنمه و دولت وان انسانش کوره یعنی gerek devlet bir hükümet servi mesele bsekene beje ka arde xudaju çıka jera kartı am bejin tedi genim majut ye yani jviya çı kardike çı ceva gundi dadmine o تدی ان اردی کو باش و ام بیجن گنمی خوراکی شونه داشی گارس آویتیه یعنی مصر آویتیه یعنی هنک تکن پنبو بلکی ناو پنبوجی تدی مصر داوی گنم رات که دی ساله دا دیجارا جوت که یعنی کو گارسی خو باویجن جوی چقا کارد که برای هر دیگه بده برهبدو و به ناو الکتریکی دولت چقا پرجت خواسته يعني كمريك ديندار بمينة عرضي خداجو ويناجو يعني بله وقت ما هندك ما يكيكي سيفدين ام سوالك تجي جواب برسن وام وري بكن ليبيا اراسي شن هفته ام سريد خوازن خبر بدن وهاد مينه باشي برام سري خبر نادن مثلا ليبيا نها وك كو بشي كربيه لبالي دبشت پرداده هنك
ام بیژن تشتیدن ام صح دکن که مصر جی لسر لیبیای هنک زیده تر دخوازه فعال ببه و لهمبر ترکیه هنک دکوه پلانا و مثلا لیبیای بچند دخا شد خوازم بیژن براستی رحمه خدایله به رهبرك عزیز قوت قو ایک سلاح تیق تصیته اوه بريده بده درا تشتك تبيجي اوه قوته بيجي حقا ايرو سيسي ايك سلاح دان دستيوي او كسيك سلاح دان دستي سيسي وان ظلما ايرو جي سيسي دبين تبين خو بدبدري تيري شبكي تباي شبكي يعني ايرو سيسي هي نافا بسكركي نابلا خندرا نابا هندرا حال نكريه بسكركي نافا چه نكريه آوا نكريه داره وقت تركيا جخر آستنگی دبینه يعني دبیت دشمنی بنی تركيا حتى نها لسر عرضا سوريا تو دشمناتی جسیسی نکریه اما دو من آگاهی خونده من خبرك خونده دبی سیسی زامی خوشاندیه دبی ازش ایروپی لسوريا لهم برای تركيا ازش تکوشینده کو يعني اوانا وان دولته که لهمبر ایران لهمبر ترکیه شر دکن براتی او بسرانسر بوان ülkere شر نکن او غلامی خواه به هاوی دشین لهمبر وان به غلامی خواه دخوازن به ولتی مسلمان را شر دکن یعنی لیبیا براتی حفتر وکلور رزیل بو وقت دور ده نگشت ارمانجا خواه تشتی که سلاحی کدانه دستگیری کدانه مرد بسر نکته نگیچ ارمانجا خو ایرا چکرن وانا خواهده که جبو مغلوبیتا حق تر وشیرن آوه شولی دکن شولی دکن ایرا سیسی دخن پیش سیاست پیش روژه و سیسی رادبه گفا دبیجه جبو خواهده که ده سیسی ده سر سیاست دنیایی ده دنگی خواه درخه o siyaseta emperyalizm davi de tişi siyaseteki qreş ve avakirin. Bale. Yani edibim eka fakat mezene ya kemiye ki mezene havceye ki Türkiye ve fakide eşyar be leşkeri o leşkeri Libya neyni berhevdu. Nehiyle xuyna Müslümana be rejandın. Naha siyasetek uhate ajontun ki xuyna Müslümana deste Müslümana be rejandın. Em disa hevidarın ki Ayasofya biber nişana که مسلمان و اینا امپریالیست ها برجینن و مسلمان لهدو رحمه بکن اول لهدو رحمه بکن یعنی ایرو لشکر ای سیسی کنه دیتا اولاده مسلمان آنه اولاده من یعنی دولت امپریالیست هیز امپریالیست چه دکن بغلامه ای وقتی سی رادبن زاری ما فیلات خنتصیوان و دیتا بزاری ما دزن کشتن بله اوجه که ام سیاست که وها باجن ام نکن کمینا امپریالیست که کسی فدین خودش رازی به مالا و آوا آوات به شباش اکیساب که محمد باران سر شبارات مالا و شبا تماشاوان این هیجام هاتن داویا برنامه خواه هفته جی هفتیات پیش ما روژا شمی و ایدا قربانه به روژا دیابه می برنامه خواه چه نکن برنامه اندن برنامه عیده می سال پیش بری و بن حتی برنامه یکتن ببینن خیر و خوشی دا امانتی خدا بن